Uthini yaphela mabhalansi akhe staff yakhe lesithatha so baby day. Sigijima namaciko podcast namhlanje na ke ngishintshe kakhulu ngivele ngathi nje ake ngilande owe hip hop wekule game ngilande ingqwele endala abaningi bayayazi iyahlephula kakhulu futhi namanje sakhona endimeni kodwa ke angizochaza okuningi ngoba ikhona ehle iseduzana izobe siyichazela yona kabuya kithi Mwana yaphila kodwa grand number eyangisakwazi long chat kagcina kudala sithi isikhathi umuntu besamile kodwa ngaphambi basiqhubeka kakhulu bengajabula uchazela babo ukuthi ubani engihleli naye kwami mina ngiyakwazi bona abaningi nabakwazi mhlambe ke abanye abakubone live banokuza umculo wakho ukhwezi igama ngowasho bisibongo so phansi eKilmoni indawo esemakhaya eseceleni ivina ngokwamadolobha nangokuzinto nangokuthuthuka indawo nje esemakhaya eMaqabeni ngizwa kahle bavele nje wasuka nje eMaqabeni wazoshaya umaskani wazoshaya hip hop wangawushaya umaskani ngabuya kithi ukhwezi ngawo ungena nini emculweni mfethu yabona usubala into eziwu2 uthi ngisuka eMaqabeni ngazoshaya hip hop angiqali ukuthi mhlawumbe ngifika kanjani kwi hip hop futhi ngingena nini emculweni ngizothini emculweni mhlawumbe ngiqala benginabo 6 years ngingena emculweni futhi not 6 years bengingane kahle ubhuti wami wethu bekade enza hip hop engahlala ehlala ePortshepstone so mefikile ngama holiday esafunda na ngingane ngimncane ufika mfethu uphethe lento hip hop ungazithi ibhandeli uluka straight back ekhanda yabona bayamxwaya ngiyayithanda lento enza ubhuti afika beka i-radio cassette la afaka i-cassette arap la sihlale deskini baqasha uthisha ekhaya sithathe lelo deski la thisha sihlale kulona athi play radio cassette arap ngayithanda lento ngingane nginga-understand kodwa so ngakhula naleyo nto ngaze ngaqala e-high school ngaqala e-high school ukurap sekhona umsawawo umzambili otrompisi yabona ngaqala layo ukuthi nami ngiyayithanda lento but ngaze ngaqala ukuyithanda kahle sengifunda e-high school I think kwabo 2000 babo 2000 if I'm not mistaken it was 2008 2008 ngena nje kwi-industry ngaya ngisho studio benginye out okuthiwa uDom samuva saya eMaritzburg safike senze ingoma Cashes wa producer lo Dash Tutulizana producer lo Msizili wenzela omazweni leke ngaseMaritzburg streams akuwethu ke straight even nango kwe age yonke leyo gang so ngangena la 28 senze ingoma wasungenela ntuzaneni we hip hop kangiqala nje ngibahlephula shila hlahla la hip hop uthema wabona okay shuthi ngeke kusebenzele Kilmoni wasoyiqala eMaritzburg into inkinga le Kilmoni asikho studio motho ufuna ukurecord angeke usithole indawo studio uqala ukusithola eMaritzburg manje afani sokusithola eUnderberg yenzeka mhlawumbe nasixoxa but lezi khona eMaritzburg igame ukuze ngiyiqale kahle ngene kuyona igame kwakungiphoqa ukuthi funa la ngimuve ngisuye eKilmoni ngiye eMaritzburg ngaze lento yangishintshisa ngishisikela ngangafunda le Kilmoni ngagcina ka8 ngihamba ngosha grade 11 matric sengiseMaritzburg yini ngifuna ukwenza lento hip hop ngafike ngishaya futhi sengiseMaritzburg ngoba nje ukuqala unyaka uphelanga nhlanta eduze kwami qashenye out uhlanye out uMaduma no DJ Ayas ujwala DJ yokhosini so ubona bafike bangithatha nje mhlawumbe within 3 months ngifikile bangifaka egamini kwathi kuphela unyaka sengibamba i-interview kumngondlovu radio kumaqede sengiyabahlephula nje sengiyaba-enter so into enjalo ngizwa kahle usayikhumbula ukuthi ingoma yokuqala nje wafika ishaya khona pheze ukudala 2008 usayikhumbula kodwa 28 bengisebenza noMr Ding ngaleso sikhathi uDon umngane wami kakhulu yena sasisenza naye lento so ingoma yokuqala kwakuthando lami nama-fake asasenza ingoma eziwu2 noMr Ding kwethu ilolu thanya bethi ijika lana seyikhohle seyindala bese indalo bese ngiyikhohle uthando nama-fake kodwa inkinga ngikhohle ama-relics akhona ngoba zombili
izona esaqala ngazo ukusebenza. Then zonke ezinye ke ngabe sengimuva ngiyeMaritzburg ngaziqala mina ngedwa ke. It was 2012 ke ngaleso sikhathi sengiseMaritzburg. But uqala kwami igame ukuthi ngibe nengoma 28. Wasilontuzana o28 awusuqala ukuba nengoma nino Q nini noLontuzana sino Mr D. Nino Mr D. Yes. Then after lokho 2012 awusumuva ngase ngiyi-individual ngase ngingedwa ke sengipheka i-hip hop ke le yangazi eyangiphushana ngaze kwakuthi kwenze ingoma omacala ile ya MC Killer ile ya Thenji zonke lezo ngoma bese ngihamba ngedwa ke layo ukuthi nje kwase kuhlanya mina ngedwa sondela khona impela khona la ngifuna siya khona impela ke wenza kahle ngikhumbuza le amacala yeah nawe ngo2012 ngiyaqala ukhipha ingoma ngo2012 usuwedwa akasekho ku Mr D ngaqala khona usukhwezi waqala ngayiphi ngaqale ngangipheka i-EP kahle yayinengoma ezu12 kwi-EP ngaqala ngenye ingoma ethi yini baphi no akuyona ibaphi ukuthi ngikhumbule manje kodwa kwakuyi-EP yayinengoma ezu12 kwakuyi Just the Money inkomo zelobolo kuzoba i-Baby Girl kuzoba hayi man uthi khona kodwa ingoma engaqala ngayo ijika le emqondweni kodwa ingoma ezu12 kwakuyi-EP engayisha ngayisheshisa ngayibuyisela eceleni then lezi ingoma okuyizona engaziwa ngazo zasa zingasekho kwi-EP yabo i-EP ngayikuka early ngasheshe ngayidedela kanti bazovele bayizwe le EP then base bethengeke le awuthi awukupheka amanye ama-EP ukuthi vele amajita asestudio ahleli nginawo ngavele ngenze ezinye ingoma beside iLontuzana le album esengiyireleasile ngiyabona impela kwaphela thina sakubona ke usuyaqhamuka ke manje usuzongena eKilmore eMaritzburg usubangenile impela usuyabangena ke eKilmore ubangena ngeyiphi eKilmore uqala kwakho nje yena manje okay manje nangukunkawu ke manje useyabuyela ke manje eKilmore sezotrenda ngakubo ke manje yebo eMaritzburg usebaqedile impela uyatrenda ngakhona indaba isilana ke manje eKilmore ufika ngayiphi bethi ngafika kabuhlungu eKilmore yazi eKilmore ukufika kwami eKilmore ifuna ngiphuze sazenza ingoma no Mr D zangadumi yezo zithema zingadumi ingoma xa senza ingoma mhlambe zabo 3 then ngiseMaritzburg ukuthi ngizokwenza kanjani key point yokubuya liyanto ngangifuna indlela yokubuya ngongena ngasekhaya ngoba ngiyabona eMaritzburg sengiyawabamba ama-interview but angingene ngasekhaya uplano ngafuna ngikhanda uplan ukuthi kanje lento ngizoyifaka kanjani ngasekhaya ngicabanga ukuthi ngangivakashile lana like deep straight lanta ngifuni party ubona ngithi wathi ngiphuze angifuni le ngoma but abantu bayithanda ngalesa sikhathi into enze wena mnganami iyodwa bengihlala eMaritzburg ngalesa sikhathi it was 2013 2013 bengifunda umatric 2014 but le ngoma ngayenza 2014 2014 so benginento ukuthi nganginecherry so kwenzeka idrama it's like lento engirapper lapha even though ngase kube kusokuba neart phakathi kule ngoma yathi because yona yangasana abantu la so le ngoma ngayishaya ngivele ngine agenda ukuthi ngifuna ifike yenzini ebantwini fortunately yayenza le nto yabo but mina ungena kwami ngangena ngengoma kaThenji ukuze Kilmore abantu bangithanda ngengoma kaThenji but even though le ngoma yithudelele irough inamagama abuhlungu but yangisebenzela phela thina saze inkawe enjalo thina inkawe engancingi yabo vele ishaye nje mawubheka ngoba ngiyakhumbula bamaphuma leya change engayizwa ngoTutu sike eclassini la vele ayidedela uTutu ayidlalela kuthi manje siyiphapheleke thina eclassini yabo Tutu wathatha thina sithi angeke inkabe yami hamba omzwisi yabo anangampela ke wahlupha kuTutu yamazi vele ahamba afika emzwisi eish ngambona enxa hayi ngoba lokho uyatrenda ke futhi ingoma so manje yangoma ngangayifuni because even naseMaritzburg yangoma mangitshela iqiniso to be honest angakazi ngiyiperform ngeke ngithi ngiyoperform mhlawumbe iDenemon ufuna ngiperform avele bafunele it's like uGolide amazi uGolide igama sakhulumayo ngicabanga ukuthi mhlawumbe kwala ngo2015 usuyabuya ke futhi manje
usubuya ngamacala hey ya 2015 ngibuya ngamacala 2015 mozukhumbula kahle ngiqeda isigela eMaritzburg 2013 2014 ngayi college ngashaya unyaka owodwa ngabothi ngiyanyukeka because ngifuna imaths nephysics ngabuya le ngafika ngakeleza khona sonke sinanya khombula esigela boku 2015 kwakade kuphuma amacala mozukhumbula so amacala i-target yami kwakukutwista i-story. Fortunately ngakwazi ukuthi ngiyenze lento ngasitwist i-story yangisebenzela into bayithanda nabantu ingoma bayayangoma abantu bayithanda ngangabizwa even sengiyekile isigela because angibanga ngisaqedela sengiyekile isigela it's like this promote umasingcwabisane wakanjangisa athiwa ngangalahleka 3 weeks I mean not 3 weeks 3 months because I shot 3 weeks underbag shaya indawana shaya underbag promote umasingcwabisane noqhelaza umthakathi siyamova elinye isonto soluspend mhlawumbe emzimkhulu emzini yabo so nje leyo yona ngoma engathi uqala kwami ukwenza imali ngomculo yakufakela amacala kamasipala ngadwadla kamasipala ngaperforma leya ngoma yabo yona ngoma yangifaka entweni leya washaya amacala mingamalilisa ukuwashaya lapha mhlawumbe sawukhumbula amalilisayo uthi kwathi nje hlephu bangathi abantu emabhalansi belanda omunye umuntu adokhweza kanti uqamba amandla ize ngisawabeka exactly but uverse 1 wona uhlala ungihlaba umchwele because mangiqala ngithi ngomama womntwana wami ngiyohlezi ngithanda uyewa ngizalela nomntwana ngamopha negama ulonda ngaqhubeka ngasupporta nasekhaya bayangithanda ngesikhathi kade usafunda ulonda ubehlezi sekhaya ithandwa mihla namalanga nawe ungaconseli phansi so uverse 1 but kunoverse 2 uverse 2 le ngikhumbuza khona abantu ukuthi le ngoma engazothi nothenje phakathi ukuthi ngiyazi ke saxabana kakhulu kudala kaze ngakhipha nengoma ngathi uthenje ngishiyile uthando lakhe lumvelela so isuka lapho mfowethu amacala but ngangifuna ukumesha izitori ukuthi ayizame ukuhambiselana but lo thenje engithukayo yena onengane sengicreate story manje ingoma ngayenza straight sengiyilahla ngoba manje kudelela lo muntu umayidala angikhanda omnye upopayi yabo so ngangenza leyo nto abekhana ngavele but brother yabona ukukhweza uhlakaniphile mfana uhlakaniphile yabona istory sakho sikhandile ngempela futhi sasebenza yabona ngoma le yankabi yami ngifuna uqamba amanga ile ngafika ngabona khona yabona ke hip hop ase Kilmon cha hayi ngilithathe ke manje side hayi ngalithatha ngisabona ngisafunda isikole ngangilithathile impela yabo bona awuzenza izinto ayakhumbula usilethelo lontuzana lapha esikoleni ngobani ujoystick nokububu SON yamazi ukububu lo vakasikhoche levuke kusene khala ukuthi ukububu yeah so kwangani ngangibuya ngaleso sikhathi ngithi ngifuna uqala phansi scale matrix ngenza physics ne-maths because ngiqeda ngenza iliti nginga general so then meze kumina othisha because mangiza ngothenje phela kuthiwa wangena imoto yathisha ithothi idlala uthenje abale kuthenje yokhala ngiyakhumbula ngisethi awona ngifonela uthi yakhala ngithi hayi mina nje ngikhalela ukuthi yabo so ngithema ngibuyele esikoleni ngisengithi ngiqala phansi isikole ngizofunda le Ralph ngise eMaritzburg then batho sishonqa nokusenzeka ukusenzela i-event yabo ayike ukuthi ayingiyavuma ngithi no event ngizoyenza ngiprefer kamnandi into vele nale eMaritzburg phela ahle ngangizoqala phansi eMaritzburg ngaba nepressure ukuthi lapha ngiqeda isikole i-vibe yami yayinkulu igama lilikhulu yabona manje wathi ngashaya amahlona athi ngana ngibuye ngiqala le kade ngaqedanga khona yabona ngala so ngithema ngibuya ngala kwakuthi hayi bayothisha bebenza kanje ngithi hayi nongangishayela lento kwakuthi hayi bangisupporta kakhulu bathi ayangibambizela abantu futhi into engayenza early ngithola joystick afika ujoystick ngithola untshiza afika untshiza fana kuze uQlong shona pass mayinunu shona pass waseyona ke sakhasa phansi so wangafika kuQlong kwafika untshiza kwafika SON kwafika attitude wafika ngisazi ngakhumbula kahle SON ugububu nolontuzana no Mr D no joystick
Yeah, uJoystick Lengaba khona phela ngiqala uyishesa show poison. Angayenzi lento ayenza kwi-number manje. Sayintwana phela Joystick intwana ugqinywe yimina ngeke ngimbuke manje ngithi wena ngisendela ingoma ku-WhatsApp azongidakela ngoba uyabona umuntu mekwathi i-vibe inyana. Mengathi ufuna ukubamba Joystick intwana yami. Egamini ungene e-studio uJoystick. Ungene ngomadumo. Umadumo makhelwana wami ngafikela ke ngibona ngathi mina ama-respect. Bese ngasho ngathola intwana sengise college ayithanda hip hop ngoba iyangizwe kumgungundlovu bese ngithi wazakufaka ngayithatha ngayifaka sasa create i-group ama-Rap Dogs mina Mr D sike college uJoystick so3 siya kuma-interview mgungundlovu siyasikuma abantu futhi nalayo bese qala ukuhlanya kuJoystick engene ngimshiya nje mina sengithi no mfethu angisafundi ne-college mbuyela mina esikoleni ngifuna ukushaya umatric one-maths ne-physics ngizoze othisha bathi angenza i-event ngoba sengimshiye lapha e-studio usehlanya manje ngiyazi ukuthi umsebenzi wami products yakhe bafana nalabafana bala industry mangakhona uqinise le Climon ngogeneral ngudokotela but ngiyiphethe phela bonke labafana abaculayo manje baqhamuke emva kwami uSamkelo Shezi ingane yami uzalwa yimina uSamkelo Shezi ubezama ukuduma ku-Climon Teens ungadumeki sakho nomkhovo wena kubona umkhovo onetuzana labafana labo Thuku Street Kid those kid bewavala ama-comment ama-post akhe ngoba benalento ase-college ukuthi amantombazane asenako umnothisi amlakelo yabo bewavala o-Street Kid into zakhe phela pha kuma-teens bubuvaleke uma ngabe ulotuzana yakutshela ngoking mkhovo man bebenokumvala yabo into enjalo so ubona ngithi bonke labafana bazalwa yimina ogimi Black uSakza yeah ingane yami straight wengiphathela isikhwama mangiyocula lo sasaxabana nje sasizalwa ngazi ngambopha ibanga hayi hip hop ufuna ucula nami ngenkana ngifuna ucula naye ufuna senze ingoma lentwana yakubo balentwana yakubo le kwatela kusamukelo Shezi manje R5 ya R5 andi ngibizwa ngo5 andi R5 ukwatela kusamukelo Shezi manje useqale ngisethola ngisho 150 likes lo mfana but lo mfana bezitholela u2 likes 5 likes but shothi ukwatela kuyamsebenzela ngoba ukawuthola 400 likes shothi ukwatela kuyamsebenzela ayithinking so ingane zami leziyana ophethe manyora Climon Stars abantwana bami straight ngibazala futhi bona khona ngihlala nabo kakhulu ku right vele intwana so bonke even ne game mina even uGqilazi Mthakathi asikhomule ngoma mesenza noGqilazi Mthakathi lezi bengirapper khona ngene ngamaskandi ngiyakhumbula kancane impela umoni lejika noma ngikhumbula impela ngikhumbula lo lezo ngoma impatho ngenza ingoma le ngiyamnika uMaskandi ibe ne hip hop so mina ngokudlala isiginci bese uyarap bese ngirap acula uGqilazi Mthakathi kudlala keyboard kudlala ilontuzana ubasket yabo so bonke even nale gang yamaskandi phela la emakhuzeni uMaskandi bokuthiwa uMaskandi uzethemba akwani uMaskandi nomphethe kuthiwa angimanje uzethemba ushayani ushayilo ntuzana yena isiphaqa lesakhe kodwa bona uMaskandi nanto le ugiya kahle akwani uMaskandi ukuze nje kuthiwa icategory yagiya ke manje ya ugiya sazi ukuthi kunoMaskandi leyanta bona uMaskandi bafowethu angiyazi leyanto ngiyifanisa nedaza leyanto kahle uMaskandi bongekho uqala ukuba khona uMaskandi ngesikhathi ngifaka igame mina Ogqilazi Mthakathi bebengaze ba record ophungelisha hayi ingane ezincane ophungela manje ulo mabhungu bhimba ngisho ukubhimba lokho noma performer ke so ezinye mhlawumbe but ngoba ngiyazi ukuthi ingane zami ukurecord ke studio babebuza mina ukuthi urecord yeah ngoba iculo lana nje ngasekhaya Climon fike nami ngangibalela ngaphandle bengiphuma mase ngiyonquma izinto phela manje la banquma nawo ke indaba ke manje ke sekenzeka ke manje sekuphuma i moment of fucking nick manje the moment of fucking nick manje wasekwenze njani those days yangikhomboza yini vele ngikhumbuze konke la phela laphana ngicathi akukama mixtape ngakho ke mixtape yami 2014 ifika uMr D sise college kufika uMr D angifike naye ngizela ngesikele manje mngane nami uthi yabo la ma respect bazogcwana ngoba manje yabona ngithi abantu bayangazi ama respect
Silakhe ngisayidini event mase ngiyalinga le event asenza ngesikhathi kwaku December mhla ka-24. Yeah. Ngikhumbula ngakulandela ngisho ipost ngikunikeze imilontshe ya Mr D afuna silontshe lebhoja lapha eKinmon. So yonke into seyi-on then MCQ useyangishintshela. Okunaloko akazi ukuthi inxese mfowethu engingisakwazi ukuphumelela kulento leshandisi yakhe yabo. Yeah. Mhlawumbe ngabika athi mhlawumbe ngisifo ekhaya noma athi mfethu hayi khona ke ngibhekene nayo just usho njalo mfethu uqeda uyadelela. Uyadelela uthini? Medelela uthi hayi waqala ngifuna imali. Bese ngithi hayi i-transport ngizokunikeza as out yakho manazana mangithi i-transport ngizokunikeza ngangikhulume ngemali ya drink. Imali ya drink ngakunika no 300. Yeah, for ukuthi and futhi wakusa cheap kusuka eMaritzburg asikhathi mhlawumbe kuloko. Cha imoto ikhona yabe transport nje ngangithi ngizom-accommodate ngayo. Bese ngithi ngizokunika i-drink yabo. Yeah. Wafuna 500 ngathi ayikho inkinga. It's sorted. Ayathi wabuya ngibuzela nestory wafuna 1000. Ngibuyele kwi-out yami. Phela imicimbi awukho ngami ngalo. Ngathi ayakakhuleka ayakeza. Just wa 2000 ngathi uyahlanya manje. Angisafuna ngisanegotiate ngiqonda straight to the point. We lose manje. Yeah, usethi hayi uthi mawungahluleka. Yabo? Yabo senala mawungahluleka ningabokuthanda ukwenza izinto mangakuthi niyahluleka anikwazi ukuzenza izinto. Futhi nizahluleka. Yabona awuthi ngibiza ngeluza manje ukuthi ngiyahluleka. Ngiyahluleka manje ngiyabothi ngikhanda uPopeye. Why ngisho mina ngafuni. Aqhubeka delele kube i-event khona out ekuthiwa man ishayela ilo Durban Gen game ngane amazini game so kwakumbona kwi-Durban Gen nje beyijwayele ukuthi ibe ne-instrument yakhe ezandla it's game so naye esinye iskill sami enye igenge angigijima nayo so manje ngifika lapha eMaritzburg kune-event lesaqala khona ukubhifa khona kunechera wikhiya mfethu because ngimnyama nje uyazi hayi ntombazaneni ndiye ngimbese so igame shaya i-event la ofika nale cherry le cherry ngiyayazi so mangifika nale cherry emefika yena nale cherry njengomuntu ofika necherry ngiyaziyo vele ngisanale sasilonda ukuthi lona wasigcikixa kanjena i-event efuna ukuyenza sagcina siba nento eziningi sayikhansela because wesexhumana nabanye abantu ukuthi hayi yena akezi la kwababuza yena ukuthi uyayana athi akezi abafuni ukukhokha lapho ngoba sinako sesigejeni so sagcina i-event sesiyikhanselile so mangifika ngibone phethe umuntu wami umdala shithi awuyihloniphi shithi awuyihloniphi into omdala wena ngathi phela ngiyakhuluma la so siqale-ke sithistane lokwangempela ke sesithistana ngoba nami ngizange ngizokhuluma nje ngoba ngiyamanzi hayi konje kunje la isusene phela iqhubeke so qhubeke kanjalo masicabana la kule event ya game ngakusasa ngivukele estudio ngikhulume nokhona amawele ama-twins aseyidini DJ K Slow bese kubusiyongiyongo nabo Meta nabo Atomic so ngikhulume nethi angenzela i-beat athi hayi i-beat awuthi ngithi angenzela ngithi idlale bese ngithi ngithi 8 minutes ikhomiti into kanjani I think it's 150 bar yeah I think more than 150 ngiginqe kalipha so angenzele ya 3 minutes ngithi hayi ngeke awuthi hayi ngeke awu phela ukhokha imali encane la angimiyeke ngibuyele ku-producer wami Maduma so Maduma afika i-edit ayikhandi ibe ningi ngivele ngigijime sengikhuluma konke ngoba manje uma uzobheka la ngimshaya into engimshaya ngayo ngimshaya lento yoMojaphu wesancike uMojaphu ngazi ukuthi Mojaphu isakazo phuzeni ngiphumelele kanti phela uMojaphu mina uNtshathi kanjalo lana i-out ezamayi ehlanganisayo but ayi kangako ngiphethe leso story wesiphathi kumazweni ngicela ukusebenza naye bengise eMaritzburg mina eDubai 2017 ngithatha iKinmon Teens sanga ngomaqondana kusebenza ya 2017 kusebenza nomazweni nomazweni yangithatha hayi manje lo ngiphethe zonke izinto so ngimsakaza nje ngiyathi ngiphethe esetshela so ngenxa yokuthi ngimnqume vele kusanale yantu usaxabana ngathi ukuthi ngimnqume lo angishaya le yampahlala that's a moment of fucking nigga yake kodwa ngeke ngabona indlela odelela ngakhona lapha hayi
Ngoemva kwalapha engamzethula naye. Emva kwayo moment of fucking nigga walala phansi. Wathumela uBlack Clash. uBlack Clash ujwayele ukufika eBhulama Art Center azoba ijudge. Itakushaya naye. No, wayangivuthulula futhi. Kwakwenza ngithi shut up. Ukhuluma nami angimazi, ngikhuluma nomuntu engingamazi mfethu. Ukhuluma nami angimazi. Sengishaya uBlack Clash. Ngithunyelele ngize ngikuthi iskin sakho Black Clash. So ngayi. Awamnaki. Ngathi angimnaki lona. So uhlale ngibona mhlawumbe acanga ngizokhuluma la ngikhuluma sengosha umsebenzi makuthiwa ngise art center ngisengibizwe umasipala ngihamba no Nation ngiyohlinza ngaliyo mina sengazi ukuthi ngomdisa ngaliyo mina ngoba yena usuke ezoba ijudge funa ngiperform hayi ukuthi ngilike mina ngiperformance like audition ngizonandisa noma bengingashaya noma ngabe ngithi hey ngiphume ngihambe mina ngibuye ngosayini ukuthi ngifikile ngiqedile but ngifike ngikwenze proper umsebenzi wami ngiphethe le gang yakade Blackville lebengigqokisayo ngithola ngiphethe leyo gang ekhona ihlela lapha phansi abona ukuthi le out wamshaya kodwa MCK yabona umbiza ngomamhlongo umntongo wethi angeke nginamagama amhlungu mfethu ine wamhla yena abahlungu impela bona uyidisa impela yabo lapha nomhlephula kakhulu ukuthi kusetshenziswa yena ukuze into naze PNB lezi ezidophu nayo into ezothola abantu abona ukuthi kwesinye isikhathi sibeshaya yabona ushezi uTutu ukube lesikhathi lesiyana mhlawumbe esekhona kwimidi engabe yaphushaya kakhulu ngoba yokwabona even nje esikoleni emajiteni uTutu wephusha kakhulu lezi ngoma lezana futhi ziphusheke uthi cha ziyaphusheka yabona nje ngiyangoma la nginganisa ngithi Master King kimi ya Master King uTokozo Master King kubiza kanjalo so leya outing uthini even namanje yabo mina manje ngisewudini nabagula kakhulu when it comes to music yabo ngise ICU uyabona because izinto azihlangana but uTutu yena ohlale ngiphusha indoda TikTok indoda ifethu ukuthi yabona uma sokhuluma iqiniso abona uTutu uyazi njana nami abona indlela awushanga khona umculo oyishanga khona ihip hop ayi ngangize ngithini ke madawo emini emasemzana ngaposta it was kahle khona ngiyakutshela ukuthi mina into yami ngihleli ngizoshaya izibali before ngenze into ngishaya izibali ngaposta ngathi ngifuna lo mjida lo ngangima itshethe uqiniso ngoba kuthi uQ ngiyamazi ukuthi capable for ukwenza into ezingawana no Q Nation ngamhlonipha unganami so ngiyamfuna ngikwazi ukumthola so afika comment amtheke wena wamtheka kwi-comment waseKidmore angisho njalo hayi intwana yami yena namanje abanje ngizobuya kwami kunengoma sorry mase angazi noma ipattern ngisho we kanti usine kanti ya usine kanti siyenze no Q kodwa before phela kufike lapho siqala kwingudu iyasho phela ingudu before nje sifike lapho iyasha ingudu 2018 ngizathi ubani impela ngezwe ingudu ukuthi hayibo kwasha ingudu manje ingudu mhlambe ngichazela ukuthi sifika kanjani engodweni bengiseThekwini ngiseSpan ngenza le ngoma noGqekazi Mthakathi lezi zamaskandi ezine hip hop ngiyathi kutshelile before so into besithi into phela ngiyinkunzi yabo ngimanxeba ngamasipala nginamanxeba indoda yangenzela umsangano ngathi for just go fuck yourself motherfucker so ngasala ngine ribbon elimove ngingcolile kahle plan ongena kamasipala ngiyazi ngine profile enhle ngenza njani ngashaya izibalo Q akasaculwile eculweni mina ngifuna ukuqhubeka ngiyaqhubeka vele kumaskani funa ngifuse ngaso isikhathi egqom funa ngifuse ihip hop yongena kwigqom ngimlande kade kwikwayita azongena kwigqom ngikhanda iprofile yami engcolile embi ngamasipala ngingene beyiformatha ke manje le ndalo ngokuyisetsha ke manje so ngashaya izibalo zami so yangisebenzela futhi ngiyakhumbula impela ingudu abona ngashaya ingudu ngiseThekwini mfethu ngasu eThekwini ngaye eMaritzburg uQ lonke nokweshona phansi mayinono ngabiza uQ Nation esemqatsheni saya kuQ lonke safike sashaya ingudu abushe yasho manje siwa ngengudu asibhemi good intombi yebhuku iqoma ngegugu
ngekhohlela lenkuthi usekuphendukisile uma ungafenza bodudu ungafenza bogo khunjani lo muntu nini sahana nojola bethu manje sesheza nentombi zethu shayini ubamba ngenkani zethu asithatha bodudu nogogo singene emontweni sisuke kulo muntu Fethu yabona nonke nesikini sakho suka niyaboza mina no-Q ithina maphoza kalakathi amandla amandoza Nayithatha indondo so baba. sayile safe hayi indondo sishana sayiwina ngosini ya kunosamukelo shizi samukelo shizi fanele akwazi ukuthi ashaye into zakhe then sikwazi ukubuyisa ingoma yethu sinini le ngoma uma usamukelo shizi engayishaya into zakhe obvious ayibuye yabo so into nami sengilongibala yena ingoba mina ngiyasebenza nosamukelo shizi unlike abanye amanye ama-out amkhotha idick kuphela alo ehambe emva kwakhe yabo amajita amlandela but for sweet nothing awenza ibhizinisi alo eposta ngayo akaposti ngabo mina useposte kani usekwaposta ngami unevideo kuyivundulule kuyena enami yabo so akakhulumi lutho ngabo but bahlale bemlandela but mina le funa ngiyenza funa laqala ngitshele sino Q Nation angitshela ukuthi so isikhathi esithile manje sesingamenza uSinike kabusha besibuye abuye kuSinike abuye sezoqamba amanga it's a new sound mhlawumbe amavesi angisafuna nokurap abantu they don't care ukuthi usitshelana sinandaba ukuthi but sifuna into i-vibe so kuzobe kune chorus iscope ushintshile but i-theme usendo so but uSamuel akashaye leyanto ngoba ngicaza ngani noma uyibona yini yayibona ngiyakuyi-understand uSinike uthethini ukuthi we kanti uSinelo bekithi ngizombhejela udla uSinike kanti ya kanti uSinike ngiyayikhumbula impela ohlala uzoshaya isibalo kanti uSinike umbaliza amadosha ukuthi ikhambani ohlakani okay nayeke leya Q Nation azi sesixoxa kakhulu ngo Q Nation nginokuzwa ukuthi uQ Nation ngathi kunensiza akuhlanganisana nayo Q Nation anganoma abantu bawo Escort ohlanganisana no Q Nation yo wazama kanje kanjani ndelo ukuthi njengambele Escort uyena yini okuhlanganisana no Q Nation uyafosa lampana ngizothini khona nabantu esiwabiza ngama daydreamer daydream daydream umuntu ophupha emini umuntu ophupha ehleli uxoxela inganekwane uyabona nje behlathela ngenhla noma kule ndawo la izansi sikwakha imodlana akutshele yonke into ela kuyena emqondweni like ushuka kakhulu oziyasha so unaleyo nto kahle hayi ukuthi wanihlanganisa hayi ukuthi wahlawamtheka mfethu kwicomment kunabantu bamfonela babuye bafonela mina kwathiwa ndoda naw indoda sesiyitholile nayo inamba yakhe uzobula ngiyafuna hayi somthatha somshiya eMaritzburg woza ke eMaritzburg wozani yabo umuntu spending petrol wakhe umuntu yakhe isikhathi sakhe hayi lo uyafosa yena ukuthi yena akuhlanganisa uthanda ukuduma la mfana uthanda uziphi izinto hayi angisho ukuthi mina sigijima namaciko kuphela thina uziphi imendlela khona kunjalo besisaqila kakhulu la ngiyabona impela ke siyahamba ke isikhathi usuyasitshela ke impela siyathola sonke ke la kuma social media njalo kulophuma ingoma uthando lwaphela mfethu thola phela uthando sayilinda le ngoma kwathiwa hayi ngosuku oluthize kodwa uphuma ngisho usuku futhi le ngoma ayisiphuma ngizoyikhipha waphuma ngisho i-artwork isithombe isidesigniwe uthando lwaphela ukuthi nje ingoma ngizoyidedela uyabona mfethu mina ngomuntu yabona ngizokuhlepha kunenye ipost engiyenzile emasontweni aphelile kwi-account yami igama lami nguKhwezi Makashoba but i-stage name sami uKhwezi Kaunjalo Zinkawu so i-stage name sami yabi kwi-account yami Khwezi Kawu inama-follower amaningi le account le page inabantu futhi busy liyasebenza lana ngisebenzisa kakhulu ongifunayo nje uzongithola khona so mngani nami lapha nginepost engiyenza izolo leyanto is true story futhi deep straight isempilweni yami but mina ngilo muntu othi ngoba ngiyazi abantu ukuthi bangishaya ngento
zasekhaya straight ezisempilweni yami ngizothatha leyo nto zami ukungishaya ngayo ngiyisebenzele bese ngisebenzele uyabona umuntu ojwayele ukungithuka ngesifo sami lesifo sami ngifuna abone ngisebenza ngaso yabo so lo esikhathi sombala omunye bengithiwa ngizifo zami so ngabe ngayithatha lento ngathi ngoba lento ingenza ngiqonywe even though engithuka behamba bekhuluma ngami wathi ngiveze public ngiqhubeke ngiqonywe yabo so uma ngizokhipha uthando lwaphela ngifuna ukuyakunika le nto kade ngibuza ngayo so uma ngizokhipha uthando lwaphela into eyenzakalayo bengine chair sa break up kwakuthi ngumuntu oshaya izibalo ingakhona ngisengayenza ingoma but ngabuka umqondo ukuthi izima zivuma phela nawe uyalizwa igazi lakho le ngayingisebenza ngiyambheka nomuntu ukuthi lo ngalo ngayisebenza uright impela le ngoma mina yayimnandi umuntu umproducer lapha nenye out esebenza kuBhulwa FM uSiphiwe kwanye out esebenza ukuthi uSiphiwe yangala imuthi kohlabeni kwamakhongwane yakamakhongwane yeah so ngasha izibalo zami ngathi ngeke ayivumi igazi into yakutshela phela kahle kahle nale yathi nje angizange ngikhiphe yazi wamngani nami wayiphutshawila kuThoko kwakuba intshontsha wayikhipha mina ngizange ngikhiphe mina ngafonelwa uBraz esethi ikhwezi uhlalele leyo nto layo eMaritzburg yona into ehlaleni eMaritzburg ngithini wenza njani engithatha ifoni ngithi ngingena kuma social network ayibu hey ushubeni uthando lakho la solungihlukile so ngagcina ngasayikhiphi ngoba ngangishaya lezo zibalo ukuthi uzokulimaza lapha ayingeka izinto azivumi mfethu uyayibheka nawe ngaba kuyafana ngizokwenza ilosi lento izongihlaza ngangayenza lento kuzothiwa ukhozi ujwayele kodwa kahle kahle angizoyenza vele kube izibalo sazivuma ngasha izibalo ngabona ukuthi azivuma uzogadla ngempela ke futhi nakuleya ngangizagadla kahle kahle futhi ngizoze ngigadle nje bese yonile Q Nation ithole interview ukhozi FM uhamba yedwa wayenza yedwa yeah awayisiphathi nalo muntu engithi ngizomgadla kuthando lwaphela khombolo ukuthi ngizogadla icherry yeah ngikhumbule bezama ukudate bese ngibamba amanuti mfethu hayibo so ngangizogadla noQ phela ngizokhipha uthando lwaphela sasixabene noQ Nation ngiyakhumbula bathi ngena nathi ungasemboni nobabili asahoshelana imizila isadonselana thululangana ngithulula ngathulula lemqatsheni ngamQ Nation nasemqatsheni waseKilmon vele ukuhlangana kwami ezinye izibale ngathi mangikhombana mina naye that means ekuhlangana iKilmon nomqatsheni bokusana umasipala owodwa ngala kuyingwe manje soku NTZ obvious masihlangana soba nepower enkulu kakhulu besiyibambile before ekwasani ngisengweni so we NTZ so ngangishaya izibala I'm always calculate bengisesigela nawe yeah nginjalo mfethu hayi ngiyayithola ke masilonto kanjalo nakusakufika uPMK ke manje intwana encane ngiqala ngisho ukuyizwa ke manje siyakudisa ke manje yakwatela yakudisa intwana ngazi liqhamuka kanjani into niqhamuka esayidini umbeka istepisi uyagibela ngiyambona wenza ureactor wakho futhi namanje angaze ngikuzwe iphendula na social media angaze ngikuzwe ukhuluma ngayo mfethu ave ngikhulu mina mfethu uzongenzani ngeke izona hayi phela yazi ngisukele ngesikhathi esibi yabo isikhathi engisukela lapha ngisukele MK angiyazi vele no escort ngizothini nale out to escort unfortunately ngifuna ukuyikhuluma sikhulume siqale lesiphila khona ngibona ngikhuluma nawo uKilmon Teens namajita oSkhindi abangani bami othoko ischemes so ubona ngifuna siqale la even though ngina ukuthi ngisuka lapha but ngoba ngiyazi ngihlala la ngiphila lana isupport yami enkulu iphila la even though ikhona ephezulu anginandaba so I rather than ukuthi ngiphile nalabo engiphila nabo lezi ezingazi benginayo ngoDisemba mhla ka24 wayilo Skhindi edangiwe lapha eKilmon so ngaba bona 25 ke mina kaloko ke so PMK uhlohlo escort wahlohla Jimmy Black bokusakuza before Andy uPetty Manyor ubani omunye ozamani wakuboka zamana ngazi ba relative mona kuhlobo mnabo so bebemhlohla ukuthi ngidalapha cause awukhumbula lapha bengibhuli kule group uma ngithi ngiyakhumbula yabona uPMK ina 31k le group
Yeah. But bebehlotsha kuthi usatshwana ukhwezi usatshwana so uza ngaleyo nto wena ukuthi uyazi ukuthi mina ngokwami ngaze ngacabanga ukuthi mina mhlambe le ngoma le ukuphuma kwayo iphuma ngokuthini bazo i-music video uthi kanti usinelo yengudu ngude siyathe uma music video akadlala ku-TV abekashuthwa ayikho i-music video edlula kwi-music video yokusha ingudu ayayisho ngifuna nge-music video jo ayikho lokhane njalo ukuthi uMadikane fethu isho ingudu-ke manje ngicabanga ukuthi wakwazi wabhala nje iskipho uMadikane ngalokho yabona abantu abangishayayo ngokushutha i-music video proper ine-quality kubona kuspenda imali kushuthwa le video ibona utira mfethu yilapho ke ngiphezulu but u-60% wengoma edlala kwi-channel O ngiyawudla mhlawumbe abantu abangihlula u-30% but u-60 to 70 ngilayo mina so eziningi edlala ku-channel O ngiyazidla phela kuyingudu ngiphethe u-DJ Element ngiphethe amalontuzana labafana laba ngiphethe u-DJ Selby RIP usashona ngiphethe abobani ngiphethe kodwa kuleyami and proper ngiqale ngishuthele eminyango ngishuthele eclubini ngishuthele endaweni engathi ithanda ukuba ihotel so ngingayishuthi ngaspenda khona imoto khona ibhuzi even utshwala ophethwe lapha uyabona ukuthi hey hayi ngoda yabona ngoma le yabo ngoba ngabona ayakubuyisa after game le ngoma imali bengifuna ukupoka emva kwamacala ingoma engazenzana uGqilazi Mthakathi azange zimpophise kangako ngangilungcine ngamacala ingoma yangifaka ebantwini ngangilongo yabo njengamanje ngifuna ukulinto ukuzopoka emva kwengoma noma emva kwamacala ngoba ihamba manje iproject usamukelo shezi uzokhumbula ayingishayisanga ibhodi siyahamba manje ya osho Cosha chacha. Ayayikhumbula impela. Hamba manje. So ayingishayisanga into ebengiyifuna. So iplan yami ukuthi ngibuye yile so ikhanda manje. Obvious. Mase angathina mama mengibona nginje. Siyaba. Mangijabe kangaka mama ngathini. Ngamngoba asicabanga. Ngodakiwa kaze unako nje ngathini mase ngicabanga nje isenginjela mfethu so sibuya ngaleyo ngoma ukuthi angathini mama qale phansi like ngisayidene mona noma Liberty mona umngane nami Mr D ufikile kumina mina ngifike 2012 grade 11 to grade 12 2014 ngise college uyafika sinaye college Mr D vele mina sebeyangazi la iMaritzburg kakhulu ngelecula umjita mengibona imona khwezi uCrane bathini ngeleya event uslow man engakaculi engashutha ama music video sa rap ngimaze eqala ukushutha ama music video mina slow man sasithi uyaforce mfethu ubona ngithe kuwena mina la ukuthi ushutha kanje uzokhula because ngazi uslow man engathi uyaforce eshutha ama music video namhlanje ugibela iJeep lelo ingqingqinqa umalume ushuthele oBig Zulu ubona ngithe hayi sofike siyishoot so mfethu afika uMr D abe nesilwane ukuthi amajita akathi fika thatha u5 kumina amshiya athi laba bazogcwala uyeza uMr D ngizokhipha ngamthatha naye ngimfaka istudio ngathi asingene estudio sangena estudio kwakuthi nawe uyahlepha upheke iEP sokufuna la ilaunch la ingena khona moment of fucking nigga sokufuna la ilaunch bese athi khwezi ngoba bayakwazi wena uMC Killer negenge eningi leMaritzburg awukhulumele nama out la funa la kuba ukuthi ngikhuluma nama-out yabo ngikhuluma nama-out avuma amanye ama-out amanye angavumi but uMC Killer is one of those people abavuma mina bakwavuma uMC Killer abaningi bavuma igenge eningi dayana yavuma oJames abavuma igenge eningi nje yavuma but umuntu oyi-key point laphana phela uma wenza i-event uhlala uzoba ne-key point yomuntu umuntu waba yi-key point kwaku-MC Killer because if ubene vibe ngapha umuza ngokhenini endaweni yonke indawo ahlala ngasikhathi siyana impela ngisho ukula ku20 ivibe yakhe kodwa qhubeka ngokuthatha ukuthi yaphele ukuthi kuphela kwayo yayikhumbula impela malume fenda kwasani phela uMC Killer ngalesa sikhathi so into enza kwavuma ngosuku mase kufana yona ngoma esifuna ukushaya comeback ngayo but even though khona leyo ngoma kunosamukelo shezi
angifuni ukuyixoxa kakhulu le ngikhulumele eziko even nale mama angifuni lento angifuni ukuyixoxa ngikhulumele eziko ngoba zimbi bethe inhliziyo zabantu awazi ukuthi into zami zivale kwakwenze njani because basuke bangigodula kakhulu phela ngangizoshaya igoli so manginenza into zonke mangizozixoxa but kusafuna kubuya usini maybe usini kune main target okumele siyenze kuno le out usamukelo shezi funa la inkinga indaba kaMhleza wena ngoba uzakha khona mfana kuthiwa uMaraza ngazi noma yamazini ngimbona uMaraza ngiyaphela ke ngiyadumana ngomethi bengazi ukuthi ngenzeni indlala kumele emqaleni igeja ibona khala nebhongana emabhakethini ngavele so isound uyishintshile uMaraza esuka layo wayishintsha uMaraza wayocula ngenye indlela wafika nomfana same straight noMaraza so ucula straight njenga noMaraza uMhleza uyabo but into engiyithandile yena uyiseyishintshile futhi even though ishintshile but uyishintshe wafuna ukungena ngakomnye umuntu uyabo but leyantwana yena usayibambe uyabona kumfana uka abe right la unomfana right uMhleza noKane khona mfana kuthi uKane yale madwaleni angazi noma yamazini ngisho manje inkonzo umpofu unkonzo lwalapha buka lontusi lapha ya ngimbona bose yo into ayenze Chaswell lo mfana ulela manje edubani manje usedumani into ayenza lo mfana umculo mfethu mina when it comes to hip hop unosathanism lokho nje guarantee show lo mfana into akangenzele yona ivele kumanga futhi ngimbona ukuthi ngenye mina umenga akabambelwa amgqiqi into eyinkinga ibhuzi biyiphoza iphazamisa mhlawumbe yoba nje ibhuzi abantu ngamantombazane